Nimbula, Aranayandra, Takwalevna nomlise mamai, and Vitalan noan Bognikua, Watake Mosese, Visurui, Turangani Salvaturangora, Okani sana sea polak ni samutik mengo kwa, Enintabi warakitiku birna kenabo, and Vital no tokani kwa membaleta na tikabutak ni bisnisi, Sena ken bakaliweni na formuni Bertuna firka, sena laki kenam dolar na bange, beira na bina kata min dolar na non rambange, bekimni na tiku mibiti ki kimam tilangan tiku balain. Na turangango non bita bio kasaranga darenka, non bita bio kasaranga na raka ni kenam dolabi na bisnis ye, kero baka ngatakan na non na consultancy, kero babiotin kero maru taka bakaliu na dorobo ni rango na non yalontina na itabi bingarabi kina meta waraki kwa mena semo mai na ngwali manti kina sana baturang ora menta na waraki tautiko kina ni darongo tiko na sere ma Russia aundau vimbitaka nimbula vinaka.
Andina, la rusta will never say die. Limbula vinaka, aranayanda, meu sambula re, meu sambula sia, malo ambula, dolo vina, dolo ngali, nabuna da bangau ni sema tiku mikina, nambongi vinaka ni kua, kero sa wakambuli tuka ni na vio kani, nambongi vinaka ongo, na nero na may vitala notiko, memba leta na indona venga rabi tutok. Membaleta na kena dolavi na bisnis may biti, se dolavi na bange, se laki wakai bola taki na kena kere na vitu kutuka so membaleta na tin, namba virtu na firka, kena leutan naka, enda na may bulida, en bongi binaka ni kuha. Kito soto binaka may biti, kena wakangungo, tau mosese visroi, au klani bunga bikem ni kelikwa tanga, bunga nangona bikina kikina na nona posa leura kele koi binaka ni nona pakambula tikuwa ya wakaronga tati kuna rokete nanta kuni nona sini vale tahu pakambula matamai Isini mbula binaka topeti maramatau abini binaka wale binaka binaka nikua wambula chingani ngoi vale i nepani suba rorong chinggono rokete se ramaro tak chingangono diwali na sini vale ngo korong luchuka sa pabini binaka wale binaka binaka nikua na bukuni nomni platform ni research na bukuni interview na kabi binaka nikua na kabinaka vale stara na nomurin ko matau ker mulu ngoli tikoyani pakambula sar chukani kikamina tikumai balai lebra na sema tikumai komeni silandi tombula mai Dubai Safari Ogden pakatalanga kini be ulamila marewai dalo mai Okalandi sai wati kalau tombula binaka nakwalip sar na sema tikumai en bulu binaka ni pun tapi binaka ni wangalal tikoy mai na turang so sar lebu na eroni kalau yang tuh kan dulu ti kena tikli sekolah na ti totoka hapa senta sa tahu tahu kau bisa ngutu atal dulu benua turang ngoso iya kan marah na kan bikuan ni selito ko na nangunang ngalalam keruminta bepati ni kuah apa bini bina kasih ko masa kali bunin dilo nang natukun cumai nunggu turang matagal may mamadala nang bimbi ni beka ni dabi talaga na bulong pa na green card iya isa na ngoli may tengo so weekend sa da may bako so kumuneli mo na sete sa nalagay nga reba menta la kita ka mong bisinisi ino da mo iya asar nga na buno durumi kino tao rama da nga ni ba madal tikim ni bir na baro mo tikumay nom ni kor ni basu kaya na buno ni asus miki ibinaka Dr. T nadango Moses Bisiroi au ngani naulau nomor 2 mai raki-raki mai ra au pasu talangai na sanora ina tikino na kortumpa na korona bunivi au susu au tumbrake au buli tanga mai raki-raki imbara ni utoki mai suba au mai buli fighting ngona mai rota kini dona I volunteer diploma in business majoring economics mani runundul kapito duruan nama tintu oleh bingarabi pa klakena ni ministry raida na kana register takina kambani na register of companies au bingarabi takana loman ni bali ni bolo ya me chini na yambaki ni mbiara ni meu mai teke bona na no bisnisi aya na iliu na moji ena lo mani ambaki ngome bisa ona na me bisi Royce Consultancy Andin
Siang libro mo binakamay na nung dito may binakata. kampanya wati ko kiniliw. Nalila buta tali may tao. Na kampanya niya nakakasuki ni Siberin yun ni Didi Patay Kimuni. O itawa wa bingarabitu na matintu. Sandin. O bingarabitu na matintu na lomani Ministry of Justice na panu register teke na company na Register of Companies Office me chini na embaki. Sandin. O resign na to na 2017 kaya nangauna sana numakin na may sa may titipakin na kinananong business. Apa era nito may na Mojis Consultancy. Elevo era kilayaw na balatan niya lang Moses era kilayaw na Moji era Chipisuba. Kaya era nito kina Mojis Consultancy. Nangaw na may bisaw kina na matintunggo bisaw talaga na laway pauta na kampanya. Kena pa era na kampanya. May bisaw talaga kina na era nung business misataw rin nga na taripag nga na karoon niya lang na Bisi Royce Consultancy. Kwa sadi chiko na ngono ko. Kwa bisaw chukin na yadon ni na rede chiko pa na Facebook yadon na chukin na Mojis Consultancy. Email Mojis Consultancy. Yon na yadon ni business Bisi Royce Consultancy. Membalata na bibisa yadon na loman ni Vika pa matintu. Bisaw talaga kinalaw ni business kina paudi na kinapayad ng business. May bisaw talaga kinalaw ko business mesa taruba kinakaroon na tango. Sa na chiko na kabini ko may Bisi Royce Consultancy. Sandin. Doon din na ding-ding iba'y tamera Mombiuta may nanong mo takataka na matintu. Yung takataka to kinatini na baki mo dito nga batakiko. Na tapay bakong giti kimitaw. Moni dito baka na moni business. Dakila dio kaya nalituku. Bakay kangkor do ka mga bali na nabaswe. O ira na lom, o ira na China Nando kaya to na business bakay sa nagsuot sinindando kaya da kukuki na nituki. Wasya mo naman na tapay bakong giti kimitaw. Nakataw loman ni China yung baki nunggu chiko na ministry. Eli usaraka ugulida. O sutaw talaga vida na nunggu itokan ba ka era tumbere o binang sarmay. Era babulidi o na panita yung garaba na bisi. Yau baka binibina ko ba na kaluni para utaka nunggumbula. Ni utoruma na ministry lagi para utaki kinanungumbula. Sutaw kinabida na Antoni business ilili busara. Kaya tiba katuna sore ni kawen na bunyi longgo nandun na ngauno ya. May babutukan na chikini ko. Runong dulucin kabitu. Alibu na bibisa waya dukina pa na matintu. May vivici kundo na administration ba'ibalu. Haluta ko Prime Minister Sadi ngomba ni maram. Awada ka sarchu nga na rukuni viluta kini kayum gay vili libu na bibisa we dake loma. Rasa viluta kicinga na ngoninjia rasa kawyani. Gitu sanggay baka gitu lay baka raon ni kachi ko birang. Kami kita rekada rekomendasi na nitumba laya puru naman ni kaya sa kawian lay taracho na register companies posti pasa lain bos ulam ba ko to ba ni ang bakiruno dulu chin kami tu on damit sikundo na matakali sa o sa siya ganyung gay kinodara on na bika sa ka itu bitalano nga nandun na buku ni kay bakatuloy raka o mani bola kina biruto ruto siyang kina ni pamadala takaba binakabiyaw na po ni non ruto bakatuloy o sa mani kira kina nungay bola ni bakadingo may sa bakadingo may na bakadaka matintu o sa anting kita kina mo sa may tikibunan ng business na Mojis Consultancy na una. Din. Ronyo ko mataltak na itabi ang garabot ko nangununggo. May baka ni nanugubita sa kinano mo ni posta. Dara ka nalibu ni wekanda rabitar tarmay.
era tu kuna nonon marau taka ni rado tanga mer bangara endo me bukira bosi be keme me tukani tai tawe na mendua me Esa. mendola banam bange mendua le nakab mai na tina ba mendua le nakab tal mai na ve katale so kana kan FNPF se da tali so vamos dar tak manda mai na consultant singo na gabo so na bita be umanike Naka eu na Visual Consultancy engarava erlibu na tampani bingaravi rarambe engarava io wakatamba kindua kana registrata kina company business name company rona erau ruochi kuna matagal company na business name batikina company lakumai rani na deed of trust registration land transfer na tin number ni trust batikina company batikina dola ni kena business account wana bange kwa singkai bi tar kitu bitalan no dokumento na ngauna samai ada cikongo me akomodita kinangangandre ada ani wana nugu bisnis to sabakan to ne kina to na bibu ke recommend cikin ke to na business account na dol ena rosar ke dol wana bread bank bisungo which na sabi na dindu ni bingara berto na bread bank tau ke erto na kanavo tau kwa erto na kenabo orto o kimni ke na tau kini kamban ni endundo no muni appear in person ne muni basika ni bana counter orto nangaleda ka pekan orto nangaran lendo la pekan muni account io berto na bread bank orto correspondent email rani senta ngana form biki muni ni saini senta ki mai baka berto sa rani daka kana no muni bank account yang balata na no muni business ke na individual account talanga ke bakani na katamen dola into ibiki tina ha sambundon tina na bibo kami tamere o si ni ke memle tu ni tai torma do irna tsara ni me Europe me Ingilandi ando to kana bunong bala merbuka sa mai na so ni bondo merangay butu kibiti meron ni galindol ng bangi sando tina bibo kile wala ka na bread bank iya tu singa imbos singa may batikiro to na singa lutuliw wapi nakatakan ni ruto laban ng ruto katu ni bingaravi orto santo laban ng ruto katu ni bingaravi weekend to kiningele ko era binakata mera duri non rakambani era binakata talaga mindolangan na singa na ngauna batanga me kaungani no form ruto sabon to ni talaga na ken non ruto ni release tak main non ruto ofisa mela itu saranga wana bono nimbos e mera ningkaravikina na itabi ni kena dola binakana account bo ni business se trust ortira na binakata na ubekan na to kiningale kaya ito na progress da kapana to vital no kito da kapna singa rotulibu au nui takakina na bian vital no na bata-batango ni na nandola pasara bakalibu na nonta bakasama na lonta nonta titiba na bisnis ba na pura-pura ba bisnis na ekabinar ko. Sa totoo ka saranga asa do din na bibo ke bay tamer weekend na ito ke weekend na ito kini yung bula ito kiningele dari kaya na bread bank ke sa research ko ba kaya non na toko ni kenda na ito ki wata ka ba balili do na badindi ke tao may balito na bread bank ang ganito kini kwento virtu na bange lewi buru-bura ito ko ni na nambatili ka di wato ko nang bange na buru-buru to doko Ortona kana mo korto chuke bichu ko seto sang sarang ni wili. To chek sarang boto ni tuitira. Bala tinili mo nang bagyara te bunga Australia ni Selandi. Wili kin na Westpac na NZ yo bread chuk bina.
kung ano kin, sando din na biba raramat kili mo ni wasiyang kota. Iyo kitu vital no chingo na singa lutulio kitu mposi kusangay pandita kamayo o head of banking ni Bread Bank, Mrs. Vasiti, nyoro tu sa Karua, categorized as number 2 in Fiji. Sabi si Vici Vespecta libat ke BSP na nona bingkara. Bangi bo na kena establishibiti yo nangonongor tu pandita kachiko ni sa kalasta ki menambar ruo chiko ena nona kalasta ki nambangi ena nona diri chungo ibiti. Sa totoo ka saranga. Bikiro mo nga tao na niro may baitabi na namunibiyang karavi. Kiro rede ni raw-raw saranga. Wili kina na ken na kakan na birkabakang banki na mo na liba-liba. Sa na internet banking. Very smooth, very easy. Raw-raw na instruction na ito sulemay. Totoo ka saranga ta. Kaya wabi di binang chiku berutu na bi ndobi ngarabi chiku mena Bread Bank. Nakena tandola na katumbango taktati esa para rota kisar bi kemunin daw takang bisnisi pati kiyaw ko ya may agent iloma. Kaya nandoon kedo kemuni kedo na tokin bisnisi munila ko na bi branch. Lain dola may na bi branch na nomuni yo nakababi ni nakatakiru toki na ni rani roto bararata kami kako ni lako in person se muni lako bana branch muni lai wawa telikina o babi ni nakataka ni ato nga may na form bi yau o bakutanga beruto urto sangkara bangan urto itabi sangkai korespon nga bana email confirm taki kele may na bika kele may bana sana rurua urto sanandola bana account. Antena. Totoo ka saranga marutak saranga bali utaw na numubi garabi matata wakatalakin na numubi lakoy akibira na vitang balatale so balat niyo di sabi kili chukumay na numusati ko na matintu si wala mataw. Iya tahu wabi no nakataka na matintu ni sulihan to na puno ni bingkara binaka. Nalo mani chinemba kimbuli lagi kina 6 bulan ni bosota kina 6 bulan ni kilakaba kata raw kina may rara mbutuko kina bango na bingkara warota kichiko pana bisnis leleko. Kaya ubabi na pinakataka na nonrombula kedesar na itokanya nanto na ngauna wirera kimamera kabata wirera wanda wukira na ngauna nungulakadaka ubabi na pinakatakira ni rangay listal may rangay may tokana ng bisnisingo karawang atakana bingarabingo me bukira na kena mga taon dita kinarakamban na bawasig na kena mamatinto tak. Doon din na ulutang ang bibitaw na yalon din enanondan din na nabikake bo si nabika bay lavo. Yung mga nga ka biya binakin na bikim nitaw ni unisili bikiraw na yalo baka din. Bikiro kila ni tipo into kiro nuita. Babi ni binakin na bali bikim nitaw na numuni bingarabi na yalon din na nabikake doon into nakamatiko. Sabi na kwali po tao. O babi na binataka na kalu ni sulia na elo ninto pingarabi. China yung baki nung kutaka baka chiko pa na ministry. O do talita ka na doon garabi ralo ni po. O marutaka. Ado so na nga una sa laisongon ito kaunta. Erado may undo marutaka ng garabi. Yung kay babi na binataka ni yung kay bukilis may na elondina. Gay may sulian to na lumbol-lumbol na ngauna
rawani dalaw kinakatum bahungko me to seda kita lena kila kaya na bi tampana kita sari da kawa do bi buki kinong karaw menentu nangaw na me to seda kita lena kila kaya na tampanan ko. Totoo kasarangan lili besar terkutik bumera tarong cuk may nanamuni number di telefoni. Bikem din na tartik may kaya kau ni ngoli na nunggu Facebook page. Awan bicara jika ada cukin yang doon na post tau Moses yang nagay wasayan eh. Cikir kina na email dan number di telefoni cukup kina na WhatsApp na Viber kina number di telefoni nga. Terus nga na number Eron yung bitar tarmikin na natulo ni was-was ya nang giri nga bikim na nitsuko biti na Viber bat kina WhatsApp. Dito rin kami ito ko malu, liwat sila rubitan lang ko nang kay was ya. Yung sarputar main dua watok ka, bat sila mo na kasi liwat was ya tao. Terus sakit ko bungang ko Iya. Was ya tao na tapos sa cima deso na itabi endo kreya di bawah semua bikim ni nanong sambil tiru nanong bisnis. Binakataw me bakangan niyo andau bibu gitu nga kena bola ta kena kampanye o register ta ki kampanye awal kena bola ele ndona ngauna ni no kumbimbi mai to sa kita ngaki na kena ngandre na vingarabia o koya mai chiko ya antua sara dua rua na kena form ta kina trust ni bi matanggali bi toka ubale ya busa mai form ta kisona NGOs kona kena pepa koya lakana kena pepa o koya ngauna diri chikmekina baka fokus tunga bukan tu pana kampanye nga wakano no toso da kina bikilai pana ni mami bitalan wana sada kan bisnis chingko patikir na bikilai ra chiko manalo ngalai tandol tali kina do nakatum panikana lura na kena transfer ta kina ngele application probate kese o kaya mai ko ba no nata kina kalu ni dola pana katum bongo nakilaka ni dakalaka ngai mikilai bakal usara ni ta sa chukitumba o koe uba binu nakataka kina kalu ni silivia dono pali dakalaka binaka mumu mo bulia laki ngaki na nanongku kilaka o sangga mai chikungo sangga kilana na kilaka ya mai bibu kisara bakalibu ya na panoni pingkarabi usachi kinangko. Nanti totoo ko bata ko maruta katiko na mo nakatiko ko ningo sa para bisnis ko sa kabit niya ba sila. Kabitu ni ambaking ko tau sa wili chuku ni seberon daru interview sa kabitali ambaking ko. Ni kena view chuku mena bisnis ko. O marota ka chuku nuko daka o marota ka nusa tabukina sona turanga maram ki mamsia siang ni bikilai tumai sona bikilai bubu mai budini sarang ko mai ado pasar kina na bata ni bi interview ngo marota ka kina na kalu ni seleti ko na yala ni bingarabi merau kina meu garabi kemuni na nengkarang karabi ni na marau kino ni na bakal ding talangakin kau ni na ni takatalangakin ibingarabi ngo ni na lai wasia kapaka lai wasia biar na bekamu ni merau ni tos lagi kau bikin na bisnis na mana bisnis risk consultancy. Totoo ko tahu maruta ka doya nyoni mo na ngay tuki. Tapi kung na barong ti kumay bambuli ti gobe ile sa sumsumuan re o klad barong ti kumingo patrimonio rua kena bubala na birbir lawe bikim nila sa ti kumay o klad ni duli mo ngon nan dolo mo tar tak na bi kami do zakay ni sando sana no mo saban do na bisnis na beta ke de ona loma lang taka
Kaya baka yang ngatakan na bingarabi ni tau mosesi. O kwe na toro ken baka do ng buno kere. Ken bale na sumanga na isaw ni no nanguna o tau bikin ni na taram chung me na si ni oting go ni ngay bin tar ni ko na email o ko na bako ten bikin mo ni na fi tiko na fi sa na ken isaw ni no nanguna o mo na nga rin ito ko na bikin ni na barang chung me na blokan e doon din na nabingarabe e kutelebi matanga bikirau babiotini na lomodoro ni kiruchuka ni balani me kirungi ngale ni biti tau sali na kasa bisa biti baka na bola siya na nguni sala ni kenan to baka duro so na kami baleta ng gele siya na bi kami baleta na firka wasi mo na may napmades ko na bekar do tukuna sobir na nomoni clients era do nakakamat kikimani ni woti ni tagarabo na non rita. Binakai Dr. Tio era na clients bubu ke deu untuk karapa untuk pinakatanga meu mukutanga na elon rawa na bingarabi nga karapa untuk siang ni ukata kamera ele bubera ra kimdo sota bangon nga uno suleki na bangon rasti kichi nakakede within 5 days turnaround time rando babi no binata kewe rantau kamain na perfect job dan daw sobira daw era daw laibul basing liu na daw sustal da kapa yo yau mai bunelong gue cukup yau na yalo ngame ubengarabi me ura niunu muku tekina na yalo ya me kakotale ni galewa ngata kata lindo tentala bingarabi me tumba me sana buking kiriya uchungama okoya au babiru kata di cukup yau na yalo nindo bingarabi ken nara ni retain takwira na customers ngo merasa customers tundi tungani Viceroy's consultancy. Din. Ini ya. Do din na tetan dina bulan na beka ni butaya. Munibis ko na yaw eh. Pero di kaya baka do na marketing siya na butaw. Ano baka daw? Iya. Totoo kasarang palelele buat returning clients eh. Tika mo bikin ni realistal mai siya ba butaw? Iya tahu. Elebu ke mami bikilai mai nangau no seda kawa tu kina ba matintu. Nangau na ke mami sama iseng ni sota kin nangau na rando lakan ka kim rasasin radio. Sobira le tarong nung namba yung una ke mami mai sota talikin. Saras yang talin ngai biela laktalin na punua sibi. Rasa na buking kirisi au cunga mai wana bi kake de me daka me baleta na bisnisi na bisau si tau tali na kata me daka ko ya sa men karaba ke de cunga ko wa bina ta kin na tau kini kambani maramatau atau kini kambani cungkuri na Pacific Specialist Healthcare ko yang gorna palimpula na private hospital cungkuri walu ba bina ta na itu kini bisnisnya ko ya kirawa sotanga na enantua na bosi ni bisnis nga keto ale da kaba patento na turanga ne rau sotamea senga bantu ningai alitani mai palano na talu na no bunamba pinga una kede mena da kinento na bisnis bo se bibisa na bisnis o ko ya ke u chikumai nasa sabakarasi bi na kau kan yola kasar mai ngiricho o ko ya babin benata kina na kalau ni wera kede na clients kede rasa bium bium na ngau na masih ni sot nangono ki memgai sot bango ki memisa pakanga ki memi sibikilai makaw chengamai pakanga ki mem sot na no kena maruru itu na bikilai menantu nangono palapu ya atau penyusa mai di pakat cengago na bisnis ko
Yun. Ikaw ni nabarang ti kumaya, gusto na kay pinggaran na o tao na company registrations na kena tiktak na trust wir na matanggali yabusa toko kasi bubale na kena tikabut na NGO, non-governmental organization, pinapoya na kena transfer tekmbek na title ninggele, land transfer kena probate. Totoo hindi na taon, ba't nilibo bira na vita bililiban ko? Biki mami na ngay duruboya na binam buturara ni business, si makay kamo biki mami. Aya sana mo ni vita biwa ka to, si Maram. Tahu so nakalalay bagor. Totoo sa totoo. Mula jud kam binaka tahu itu taruh cukup ko rabiari na mata mo ni. Ron ni on panom ni camera si. Itu. Awa kim ni beri na matay Moses sa ron ni on. Ako lang kay tambak men na baka sa rimba. Di lo rimba kay ako ba ko na biliti mitay na sana ko yang ni ya wala tu Isel. na itambo but indo nga tarcho nga may kay kay raw binaka kay ka siya sido naka iya erong matatarcho men na domumni kabi Tuku. erong binaka hindi na barang chukumay kati ko do na nomlita itarmay sa Domingo June kamida buli binaka June o June dakila chukuna na company na Delightful Laundry na company ni Sabay Sulu sa bana na store sa Tinggo Viti do binaka kunilenga nagay buya na kanita ba sa ambitan ni binaposta bikem ni na binakatamo ni rin na matay tao nagay talaga posta ko sa bitik kinanon na email nanon na Facebook page but kinanon na number di telepon ni do tinga na number wasay baka tulo telepon ni WhatsApp but kinabay pa birto na to di telepon niya tao wasay do tarik baka nga tag baka wasan tarik mo ni Tahu sintur kemni binaka. may natulo na telepon niya baka na telepon ni sa Viber sa WhatsApp o di birto ya do baka nga tag baka wasan and the sal ni bitata na clients Tahu nang ngonong ko sabi biya tutupa te keder tunga. Iyo na platform ng kedengor giringa biya vici so may balangi siya ni chikuban na ka ingiri talaga may ba ingiri talaga may. Pati kena vibe na WhatsApp pe on tunga bantu. Kaya ya kayak itu na bitar mai pana email na rawan yung na somalis na nomilay batataro en nantuangan na platform ni binakatamo di ba nga takamay. Di na. Kasi ko talaga naman ni Facebook. Iyo, Facebook tsuk nga na Moody's Consultancy. Okay. Patakin na Moody's Consultancy. Kaya baka ni message makin na usan na rin yung reply talaga na nawatangan niya rin niya itaro makin na. Di na. Bikin ni natabat kumay. Kaibuyan ni na ni kaya ko ni barang tumo ko ni mo labi na nunggu tangga ni biya na face na tanong ito tati awan bitata kina na post tayo chikin kina na number ni telepon nangono ni sangga bitar kina ba o ko sa nangay wasaya ni na fee Belat kan kita kita karabi kenda ko na na isaw labaki meron kina na nangong siapa tahu Iyo tahu. Kaya nganggur kaya ndurikin ng bisnis. Kaya kakit ini binakata. Orang yang karaba bikimuni, orang yang lakolay bataronga sila ni binakata. Iya na chukang anak na fish. Totoo ka ba ko? Totoo. Baka sa NPF do pinakanom ni Bimaluwi total? Na FNPF
au sa register takawuti bida nakambani nakambani me musu na FNPF non roer na tamatakadaka au sa register takawuti as employees bida talangan na bibu ke o takabin bulatan FNPF na non rai labo na sa liwean na mati where ni withdraw tako beneficiary through probate letters of administration awa bida nakisi bibu kitalanga kina au rani bibu kitalanga na tambana ya Totoo ka saranga rede balatani dakilatan ko sa sematang nunggo June liberir na barong tikumay na musmo FNPF bir na nonra staff dara kabimbia medando mubakburir ka na totoo ka saranga ke pero bikim ni muni bibu kinitikina ya bikim mantangan ko ni sakit buwe bo kami marutak saranga beti ko na biwe kan bango bakati kim bleto mo kesa naram bilim ko na naman ni business naman na naman nito tawel barang beli bitak mo so tal may takalak kipat kikim ni ito ngonong ko si base ngay bale na business se base ngay bale base nga kedanga chiku isuba patataro na panoaso so tapos chinga chiku kina merlay raidi son application si son follow up talle daka na chikina natatanda chiku mena dolan dolan kena bol chiku na network wira so tali ki mami bikilai ko specialized tali bana so tali na field of work me sa healthy na uskeda nga bakanto na subsese ko chiku na tatandra kaya na lamani mbaki maingo si mbaki ni amesan nantol talkin to na office suba ibi talangan ken tomato kaya sa nabibu kisara bali bikin na kautuki ina saranga bakauti bikin na barong tuk minikua go saranga na usto ni na pretty mayo tao na bikin na bikin do sa kila nabayado ni santo na wakande bakademu na sabi mendo zakay wakan na insua na bikatale so wakan FNPF dando nindo na wakande bakademu wakanda se melenga wakando edo bikin bakamay na sabi mo kay nabile dake eda sa bakani kila o de mena bibuke mena suli bakasal obabi ni menakin na tao ni tikong doon itibinga rebango ni at na nakamo ka kim sana ka mo si visure kim sana lako yun na kaya kata iya santo de bo si ni tabi sekap ni lebih tal no chunga babici iya klan di so talaga nang ni na kanda na pa susya na loma China do tal madanan ren na bibsek ba menda bibsek ba ka babalangi iya tiko sabir na kanda taklabi na kana babalangi dolo tiko ya uklan dani waselebu ninda ngole na nabi ka bakalawa nabi kaningele se nabi kanitua tiko sana bosa ndarani kana jargon o technical terms nanganira nga napaka ni bola na tempatnya si pada tahu iya tahu kaya au ba binata kina na kila daka ko may torara na lo mani china embaki may bitu na embaki kon kucio au ba binata kan impuli ta kisarangan na to ni kila kame me bango tu na bika ungarapa ina saranga pakau usara ide chico sara may rampe lipsara au maro taka chingano ko taka na bisinga balatin yung narani buli talanga kina sana kabugo au babi na binakatalanga ni libuwira na
tahu ni lawyer na lawyer tunggu ke mami rani vitalo no ke mami wasitu ko ya ko mai titolo sarakina na kilaka na tambanan ko Pinaka vale ngo tar na ke juna taro abi ke menina baro mutuk mai ke chuko sono nomni taro taro ni kena dola na nomni bisin account individual account pange dabe kami ke pas edor enga na beneficiary na sabi na yazo ni sa bakati mo no kita ngo baca bikin nota Moses ya June uklan yun niya berbe kamay ni sembe saba madalo chiki no tau membeleto ng bangi mamadalo chiko tau Moses na bangi kaya may biti libo na mo na usado rin tau na wala mata libo sardo complain rambiti kinan ro complain ni rando biyan dola mo na rampay ngay ba den renta ka ng bangi na kinandola ya June doa nga ng bangi mamadalo chiko tau Moses bakrarota ka na kinandola without you being there in person. O yan, na bread bank. Eh? Na bread bank. Tapos binibinakabe basi dia, dober ka naman India, maraman ni Batiki, melo may biti, baso ni Tumbo, Lakemba, dadu kalabina ka na basi, tirto na bunga koto, tamaraw ni dober to naman India lewu, na bread bank. Siapa tahu, doon ba ka tao? iya tahu ni santun cukup Total lang ni Vitya. Kung ano kinabita lang ng bangko, damay mo na, bakarambili mo taka naman taray, may nakila. Kaya nga raba yung nabi buka ng bangki. Ang napoy ke, at yung ito nang untog. Kaya ang malta, alba ng total ng bangki. Ningual may Moses alang kayo, tuko na ni aw na takor, hindi na kaya, aw na kayo walta mo na may pamata. Doon ako, tuko na tao, binakila naman Nako. Yan, di ba karong ito kabali mo may turang tao? Karong ito kami ng tamon. Obi ba madalta ka bikin ni warong ito kumay? O turang taong ko. Customer service. Sambot ito na. O tungkol sa kanila ba doon taong Moses? Ba't na customer service? Doon na ka then may ba madalta ki? O sa gibaruti ko mo doon na program laka-laka na. Mayroon na kubenta. Pero paro ngole na ito ba ni takata kamera ngole may may buli o mani baka madalta ka na bibi ni customer service. It's how you make a person feel. Membeletan na no mundo wasya man itukutuk baka di ko sa dola ko ang bangki o listale may pamadal wasya man tabira na barong ko na account do takabo nundo ngole ni mo ngole ng bangke siya ngole na firka siya ngole tambaningo binaka tahu kue alibu na bingkara bingo sa online tunga sa babin binaki na matintu nila ni bara rota ka weekend o ko application ni lako paya firka lako na register of companies babin tak ni lak nga bangko input tagi kedengan na information kedengan biwani sangka may takatungan na follow up ngaran di lako in person live follow up in person si kanga drop off takatungan na email birna staff iloma kaya nampangke nga nilibu na bibakantunu imisulia mana matintu batake firka nangara na main talakin na bank account kaya chikukin na ndaw na liuchik ngamay na registry li tarawa mayo firka sa nangara na may chini ba ng bank ni saraw kaya ito na kabay bola kete pi kemunita langan na leon ni bonoy bichni sa bakatutundi may balang ni sahabat hindi may balang kwengo kebukan dengan reba me munibuki wana bika ketengo nira ni chunga may balang na puno ni chukin bingara bika tengah sana taka ketengah ini ibici raning kay bakaw nga ini bika munin na ibola
kete sa panto nui me pakauliso helu wiki muni enang au na sa uti kete kina na bengarabi mai na no muni ngole mai ni ngole le stale e rau kete ngani ungaraba katamba kindo ya una bengarabi kete ngo watake na vika kete tali ni binakate na vika man departments e rau ni ulai follow up kina ke bakani sulebi au na bibakanto nui mo nomni agent o ya mo na lai taro na progress ka din da kada kan garabi ang balato na nomni application sa da bangani kera chiko na matintu ko bana panambang kita langa maramatau ibu sucia o ngule da mewa warita kailiu ni kero abital no chiko batiki basiti ni satan dola talaga mentona bingarabi buya o ira kede na tau kini bisnis ira chiko me bala ngira bina katatali mera lun mera kere ntina wana banki me finance ta kanon bisnis o ya utalanga sa arani arrange ta ko mo broker talanga loma mo agent no ya mai be kemuni na client be ratalanga o ira na loan officer se o kaya ko ba bina kinna be ba city ni ranin dala buchika na katuba ni bisnis ngo na rai kaya lumatu mera ni buki chicken no tan bisnis na itoki toko bakauti bikim ni na barang ti kumai sambo matata binakai na vitala no na bika waseti ngotau moses bisuroi bikim ni na ngai bermai vitala ti ngo na no na company na bisuroi consultancy and no na bika rabiti ko tau moses and weekend na biento lava na nandang bangi si te kuta na bisnis si te kuta na trust nabi kami baleta ng gele na insu na FNPF o kwa me baka me broker si agent weekend ke ir na taman o da buta tiko ya na buna usuriti tau mikina o kla ni bungo bikim ni sa kila ni sa tika buti ko na niro bisnis may na mos na taban ni sarvanua na saundrau may na mosi kakirubabi ni bilaki na baka beauty ni betau mosese ena nona vingaran baka rau takasaranga lebu na ka pikirau di tuku mi bicholago o eu tuku nyingo i California lebu na ngone bako ngami bio na form we na email o print ngai ke o saini o scan o bako telistan na ken the efficiency nego sa runo dolo sa kabata we sa dolo me matata na bikani kenabanta kena mona liba you don't have to be there physically iyo din sarata sa dorit serangan na levo ni kadar sa do sunru na ibola mata na sa do bita na kunru ni sa baka madha o baka bula na sangati ko mentola na benka ka ngisi kanila balati di chiko na lawa ya ni rabina kate mo tiku sarngai ka ngai tiku mentola bina na mumbangi iya andin iya tahu ko saranga ko nang boleh lebu chiko bikim ni to kini bisnis ya tirasar na nora requirement ng banki mo appear in person iyo ba bina kanin dola na ibat ni na buki na bisnis no bread bank ko ya ofata kina na bingarabi de rengo muni ni bale na form so liberaton tangai correspond nga na email me confirm taki verify taki kina na bika ke den baleta na nomuni kanin banki before finally you can run into your own operation andin endo na taro tereng tumingo membaletan na dampe kana ken balabu ni ken dola ndo na accounting ang bangi ti kundo na rough estimate o klan indui na tamatan indui na kaya nangan revi dia domek na iyo ko basta naman daw ko na ko ya kambimbi ko nga na documents nga ko orto ng gareba nga orto ng reba mai o ko nga
ke baka baleweni babi nakana form supplementa ki virutu na documents nga rutungan re mai au sianga niu lama taro ni tutolongan na kanan dol Antela. pana na individual kona kani tamatayantu ay nabiraraw chikot balat ni ruto na takapangana non ruto search nga ruto non ruto due diligence nga ruto sarin tolap kona company nga biang balabu chiko balatan non ruto na takapatale na non ruto due diligence balatan na company merton takapakina company search Right. o koe ukachikin na form rawangan ni balewen ba pinaka sapo to ruba kau kelenga bertu ortunga le takapanga but will au na constantly follow up me na raw me na bank account Antin Renia Jun, tikim na taro o chumay na kanga totolo, tau okay? kilachi ko na Iya. iyo na daily follow up nga ba irto na bank office sa ukilan na rani na batotol takana bataw na siniraw niyo na sulian do na time frame balatan niyo urtong garaba o na raw niyo bebu ke nga mo na kira irto ke pakaya na binangan rin batotol o na rani bebu kita lang na tsikina Toto kasaranga Berarti niti ko sa tanaka ng Revi Loma Ken bal iyo bikima minang wali chuka dito dako. Na tuk ka na tungan rep nang ba mikam sa barata kay ba matatay? iyo Toto kasaranga, toto makauti. Saan din? Binang wali bikam ni na taro chukumay, bikam ni na barong chukumay. Kami din na vital no bat kita o Moses Bisiroy. Damarata ni sulito ko na nanguna ng bunga binakadikua o climbing ko sa Leon na kaloko may biti o marata ni sa wala ko ni Doneaw na ni Robi Talanoa ya tao no sulit talang ko nango na bikim ni kiti ko talang na kao biya wasebir na parong tikumay. ito tau pinakawali po na numni ngauna na numni bisureci dedere ron may bangko na vitalano na bong ni kuwa o babi ni pinakatakan na kalu ni rani sulit ko na ayalo pinakabike mo ni tingin takakinan to ng bisnis sila elay pinggara bichuk na ibichi na bukuni kaya na wakay pola takisa na bika ng bisnis sinanggele na trust o babi ni pinakatakan na kalu naman rompola papi o chin to wasi ang tuni bikilay nando na ngauna babi ni pinakatakan ng bulan ni Mac may na Blue Horizon ni rani wabi kilay tagikin ito may bangko sarakin na tito bunon to may bikilay around ito so sarakin na ng bisnisin ko may bangko sara na kena may zambian na nom ni bata-bata ni Vitalano bikin mendingan na lewi vici ni to may balangi kemunin na chiko ibiti o bisuri chito nga bikemuni kaya pakai dona kai ndende bikemuni na kena register tax ba matintu takinum ni kambani transfer takinum ningele pakai bola takinam matininum do tada pana ibola ni bipakantono muni mai muni appointaki muni administrator ni state through probate letters of administration na kena form takina trust kena zabanga ni nanuman ni na nibi nakatamu ni bukikina bank accounts sabutale na vitambana ba matintu ni ngandra bukina bibuke ni rani tartu mantanga mai sio ni bata tartu mantanga mai na nungku namba sio ningir mai nunga era no me ukere nga me matatanga me ne ba madala saya tu ibe si sa chipi ben application baleta me urani kilana bonola kukina au
satu barau ke bakanin na vitar taramai meni ngandre wana vivuke seni ngandre ba into naka me takabike muni au sana tu barau me na buke ke muni na vi bano ke saran na ngandre ba ke na vivuke nung telefoni na daw on tunga na Pili mo na terus namba. ngabuluka wana yawa vito na singa na siya wato ni rawani na ninantau wawele-wele takambala to kimninga ni narani mai ina sotaba ng bisnis ko kabaw si na bukiki na nabisi ka ni mataka o na bukni bisnis ko wawele na tayo kimni Dr. T marapataw binakawalew nawalew na numuningaw na binawalew ng bulan ni mata o mastakali o pabino na tan rompulum donding tak may watarong yan watawatanggo na wapukni na interview o pabino na talanga wiki muni na ito kanin ni nanding itakani ko muni na ding itakan na pingkarabing ko muni ngarabikina o sa tu bagaraw mong garabiki muni na yalo pinaka na yalo marutaka kawo si binoni na bakading talanga kino ke muni binabaliw tao. Sa totoo, katotoo. Pinakamalip sa arabi. Kami na tarot kami ang balata na nona na balik telefoni na rua tolu lima, viwa ba toluan. Doon niya tao Iya tahu. 235 Rua tolu lima dioba tolu alu. right. Di Balasar ko tuminom ni Chik ni Pepa ni Bala 235-9438. 235-9438. Ayan, na number ni telephone ni na Viber but kena WhatsApp. Doto ka na number for those three ways of communication. Na email nga na mojiconsultancy@gmail.com. I'll sabi to ka na nung page but I will repost it. Maybe talk may pinta kidaki. Please, binakabali mo June, you won't regret it. You won't regret it. Balata na turangan ko, di na ni turangan nira, sana toko ni konti mo na nga. Adi ka turangan ni Kadabuya, Italia, sa turangan nira, sana sulay na nananababikim ni, kiro maro taga magalim na nanabing garabi. Kaya, 235-9438. Ben Soita, rin ni balata kumay, 235-9438. Nananambay, sa tuko na may tao, nananambay 24/7, 365 days a year. Tandolog to nananambay. Ni mo ni mata nga, ni mo ni to, guguto to ba mo na telefon. Pinakabalim sa babi di pinakabinam doon na tao babi di pinakabi Mrs. Bisroy kirto nangon na nanon to bitok ko ni bikemuni na buko ni nomuni business to toka pinakabalim na nomuni bingarabi baleta ke baka siya nga nomuni bingarabi tao and then taman ni musin ng kapo ko libo ato bikera na niruti ko may bit babi di pinakabi Mark Ackerman may na Blue Horizon kay partner pat kerto na Pacific Building Solution, Lani. Thank you very much, Mark Ackerman, for your wonderful work, for being such a wonderful colleague, great support for many of our work in Fiji. So, we have such wonderful people, really good, trustworthy people in Fiji. And there are some very good people in Fiji. Sana boleh serangan ko bitukun ni Nevandra, menda taka bat kerta tukunira. Ana yang serangan ni nunggu bata-bata, vi keda menda vi usi, ena nunggu bata-bata baka ituki, menda vi buke. Menda vi buke. Jun kami sana borong giren ko bikim ni, baka roti ko nung telepon tao sa borong tagiren ko na telepon. Gua na doon na nanda doon yung business doon tayo nito doon na wekantang ko. Pinakabali Jun, sa lolong satu ni bali bikim ni nabarong ti kumay nabitan lo totokan di ko. Pinakabali tao sa lolong tu yan. Pinakabaliw tao, nakabaliw sara. Mo di walay. Sa pinakabakalevo
Ve tau mo Naka, se si bisroi e na nona se mo tumo ko ni kua. Se mo sar tuko me ne pani e na sinu e na uno wala kati suba. Io kona na bin garabi sang wala ngani garabi suba nga. E dada wiru wiru abu e na bisa ibite. Do sumbi na ko kono na email ni nangira ni torna na telefoni. Very responsive, very responsive to email and communication. Dona kai do tali kino ko ninda keri ko me baka me ngol be kay firka se ngol be ko berto na lens se ngol be ko berto na TLTB no na lisu ngamay o ko sa may tukutukutan ko sa nangirmay o sa chikngoy ke ron dor sote ke dor bonongo dor sote na triangle se dor sote habasenta se dor sote tito toka kato do so sa bali tito tok sando misingan na skon ke nang bani balok Nakilia sa buwan. Binako nakawali usar bikim ni na marong ti kumay. Binakawali mo na taro, na nakambing binataro Nili mo na tataro, nali mo na kain na nabibukin. Di na sa nga June. Nepa, wala ka tumangor sa yun. Ngor. Kam do yasa sabat. Rosa na bikin dito ka na yasa yasa. Totokan din na may vital no ni kuwa do na wekanda ngoni to kinga do yalon din na no na bingarabi ko sabi to na bike na nakakati ko na Mojis Consultancy ko sabi so na na misa Viceroy Consultancy. So you can reach him on Facebook, Mojis Consultancy, or you can go to his email, mojiconsultancy@gmail.com, or you can reach him on WhatsApp, Viber, or just a simple text. You can contact him on 235-9438. 235-9438. You won't regret it. Yan naturangan ni Rango, na sulit yung doon discount ni Coronel Sotiviti and ubulo ti siya. Sa pa di pinakan bali bikem ni ulita dawa korbulo-bulo binang bali na siya mati kumay. Binimbay di balu iles som buandre June kami da binang bali na siya mamay. Rebango, Susana. So, betul mo sa amo din. Sa uchi na rua. Choso ng Duma sa Fair Ogden, nakwalisar na siya mamay Joseph Naudo Kindi, Junior, Joshua Biu, totoka, nakwalisar na barong menisigin ko. Aw sa ka ruba kamadian, ba't sa doon mo sa mo sa uti ko na rua, na tini na miniti, na matakalilay, ni pakaruway. Nakabalib sa arabi kami ni Nabiyok kanin na barong may, na ni Robi talanoa, kay tao mo siya si Viceroy, di sama ni Manta. Naka-June. Nah, kanimuan